3, 2, 1, go. Helo, pawb yn y byd. Helo. Sut ydych chi heddiw? Be? Gabriel yma ag yn oen Tamika998. Na, ma Limo Gabriel yma. Pethau fi sy'n cwcio, by the way. Ia ma, yn episod yma dwi jyst yn mynd i trio gael mwy o haearn, ond dwi ddim yn mynd i wneud yn byd. Na, pethau fi di na. Na. Pasio fo nôl. Na. Ia, o dwi'n cwitio'r gêm, felly. O man, dwi eisiau bwyd. O dwi isio fyd. O, gynnach ti 5 ar ôl? Nagos. Siomedig. Ti'n annoying, sti? Ti'n annoying. Ti'n annoying. Ba? Ti'n annoying. Ba? Yn fawr villager. Village. Doing today? Hello? Is anyone there? No? Okay. Bye. Be? Ti'n really. Pam be dwi'n neud? Dwi'n neud dim byd ia so stwffiad i o ma ia. Dwi just yn mynd i cyrru mlaen mainio bethau. Dwi'n mynd i chwnd am bwyd. Ie, bo hi ti'n neud hwnna. Tan ti bod yn wirion. Does eich chwnd am mwy o coal fyd? Na. Cos gynna ni mond 12. Aina. Gynna ni mond 12. Gynna fi lot o haearn. Gynna fi bron i'w full armor. Full iron armor. O, dwi eisiau gael mwy o coal. So na i just casglu hwnna. Cyn i fi llaff chdi. Pig, come here. Big. Ti'n gwybod jyst beth mae pig yn dod? Ynddo, brwd fi. Be, mae mond yn 2. Be? Ti'n gwybod jyst beth mae pig? Efo brwd fi, dwi'n goro. Be, mae'n canu'r theme song. Tia. Be sy'n wrong efo na? Peppa Pig Ti'n gwybod ydi o. jyst beth mae pig? Efo brwd fi, mae o'n 2, oce? Ti'n licio beth mae pig? Dwi'n licio fo na, Dwi'n just gorau gwachad o. Gynt ydym wedi mynd i col mawr ti'n iron wedi ffeindio, just i ffeindio. Hey, Os ydych chi come back ddim yn blind, now. ydych chi gyd i weld o hefyd. Dwi'n blind. O, cos ti ddim yn rhywun chi yna fi? Gen fi 6 levels. Gynna fi dim levels. S levels gynna fi, wey. Gen fi mwy na chdi. Ia, a fama di'r iron yn Gen fi mwy na chdi, ia. Agos. Oes. Mae 6 mwy na 8, ia. Agos. Mae na killer bunny yma, gen fo. Mae 6 yn dim ond mwy na 8 yna di. Mae na killer bunny yma. Na, seriously, mae na killer bunny yma. Ti'n killer. Excuse me, ti'n thief. Ti'n killer bunny. Easter bunny dwi. Fytha thing na nath ni watchad yn ysgol. O ia. I don't believe in the tooth fairy or the Easter bunny. Rabbit, stay still. Lawr fanna ti? Ia. Sut ti'n dod allan? Dwi'n cleanio. Cos dwi'n gwannu fi pack o skills. Ma' na pig yn dod lawr efo chdi. Be? Mae eisiau helpu fi mainio, dwi'n gwybod dim yn dweud. Iawn, dwi'n mynd i cwcio pethau fi am. Fe fi lot o coal, by the way. Oh my gosh. I'm gonna make it rain diamonds. Cow. Daisy. Na, di llaw Daisy. Daisy number 100, di hwn. O faint o buwch da ni di llaw? 23. Dwi wedi lladd 23 o'n nhw. Oopsie. Ni di llaw cant o'n nhw. Ooh, egg. Egg. Lay an egg. Ooh, I got one. I got a baby chicken. Got a baby creeper. Explode. Explosion time.
Pan bod genna ni crafting table reit yn fanna? Gwyna fi... Sbia, pam genna ni crafting table? Chdi nefyd dyna? Na ci. Na, seriously, dim fi nath. O ie. Na ci. Dwi'n belifio. Dim fi nath. Ti yn liar bach. Na, dw. Dwi'n deud y gwir. Me telling the truth, okay? Okay? Me telling the truth. Me tell the truth. Okay? Me Miranda things. Mi saya drang a ffit dy dyrod ffynaf. Okay, dwi jyst mynd I fita roll chicken ma. Dwi'n isio... Mae'n yw'n Pam gyda ni drws fama? Ti'n mynd yn os? Na. Mae'n cool o fana. Dwi'n eisiau cael hol o do. Dwi'n eisiau gael iron. Os gyda chdi. Iron hard. Gyda chdi ffod. It's hard to get iron. Really hard. Dim Dwi'n dau bita sydd leather. wneud. Os mae ber rhaid fi just... Yummy leather. Dwi'n licio leather. Leather yummy. Ti di wneud tutorial o blaen? Dwi wedi efo bro mowr fi. Ti'n mynd recordio yn byd o blaen? Wel... Ti'n gwneud fideos dy hun cyn I fi ddod? Do, dwi'n neud e. Faint o glwch ti'n dod yma? 15 to. Wel, gynna fi ddim byd yn neud dwi'n dwi'n jyst mynd yn ôl, cos... Mae pethau fi'n cwcio am paid a dwi'n o'r yma. Dwi'n licio dwi'n pethau chdi. Os ti'n ti'n mynd yn ôl, dwi'n licio pan ti'n oed, cos ti yn chwerthin really... Na, actually fi ddim licio pan ti'n oed. Cos ti'n annoying pan ti'n oed. Mae yna visitors yma. O England. Dwi wastio Coney. Dwi'n mynd o'r cef creepy ma. Sut? Cos... Pickaxe chdi bron y marw. Ta'n gref iddo fo. Ta'n gref iddo fo'n barod, ia. Fe ddod I torri mo'n dim, ia. Dwi eisiau rhoi heina. Na. Dwi torri col I gyd. O, dwi jyst eisiau ffeindio iron. Mae iron na. Pam dwi'n mynd I ffeindio iron, ia? Dwi dal... Mae na dim iron ar ôl yn byd ma. Beidiwch chwarae byd ma byth, cos... Awch I weld. Na, mae byd ma'n cool. Ia, ond mae na dim iron ar ôl yna fo. There's not even diamonds in it, so that's not good. Ia, cos ti wedi gael nhw I gyd. Ia. Dra pickaxe arall fe hynna, ia. Efo stone na. S'n mynd gyda pickaxe allan o iron? Efo stone. Gynna fi'n iron, sti. Oes gynna fi'n iron. Ond dwi ddim yn iwsio fo'n yma. Cos dwi ddim yn iwsio ffeindio diamonds. Ti eisiau steak gyda fi? Oes, actually fi yn. Cos gyda fi llwyth. Dwi isio... Neu, a gei di 4 cooked pork Dwi ddim chop. isio dim byd, dwi jyst isio trio ffeindio iron. I rhywun helpu fi trio ffeindio iron. Dwi ddim, cos dwi'n ofyn colli tu fi. O ies, gyda ni cape inventory ar. Ia, oes gynna ni. So gei di mynd. Kill that bunny. No, it's a Easter bunny. Easter bunny. No! Ti di gael o, anyways. No. Do? Do? No. Do, oce. Di hwn yn gwa ni? Ynddi. Laptop MacBook. Dwi'n jealous. Na, dwi'n cen fi genus. Dwi'n dall. Be di hwnna? Be di hwnna? Be di hwnna? Pam yna dau yma? Ond mae'n gwybod bod o'n o hynna rich. Ia. Ia, o'n I ddim yn gwybod sti. O'n I ddim yn rili gwybod. Dwi'n rich sti. Ond dod. Oops. Oopsie. Oh, iron! We're saved at last. Mae'n lot o... Nid i ni iron pickaxe yda fi? No. Please. Pam? Gei di bwyd fi gyd. O iawn. Na I neud o. Pam dwi'n mynd o ma, cos... It's not safe. Tafori. Oh, no! Dwi'n clywed o fi bron. Iawn, dwi'n mynd I gael iron ma, dwi'n mynd adra, cos dwi'n meddwl mae nos yn mynd I dod. Deud wrth I fi pa bydd dwi'n meddwl, mae nos yn dod yn di. Yndi. Mae lleiad yn yma.
Ti'n mynd adra yn dod. Ti'n gwybod y ffordd yn ôl yna? Ydw. Be i fanna? Na i jyst aros yma. Cos dwi'n mynd an eighth gear of the monsters. Dwi'n gael... Di keep inventory ddim ar na di? Yndi? Na di, cofio nes di farw. Na, ond colli nes i neud o on. Checia. Ffôn na di mynd o. Checia. Ia, ffôn na. Checia os mae keep inventory ar. Oh no. I'm getting this on this. Dwi'n cael di teleportio chdi. Cai Jos. Iawn, na i neud ein pigas i chdi am gwynt sy'n gwneud y bwyd i gyd i fi. Iawn, gei di... Gyda fi 52 coal. Gei di heina, ia. A heina. Dyna digon. Ia. Gad furnace ni ar. Iawn, gad heina cwcio overnight. Wait, gan i swap gwely? Excuse me. No. Bydd i hein, batteries, i roed yn hwn. O, diolch am y bwyd. O, da, yw sydd i wneud. Ia, neud o. Gael nhw. Nes i gael 3. Neud. Gai neud 3 neud iron pickaxe. A na i gael bob dim arall. Gynnu fi'n sticks? Oes, gynnu fi 6. Dwi'n mynd i fy'n gwybod sy'n sy'n. Na, dim fel sy'n neud o. Ia. Aki. Ia. Ti eisiau gweld professional, dwi? Oh. Si dweud o. Gai stone sword, fyd? Na, os mae'n cael... O, iawn, na, fi sy'n neud o. No. Gael. No, Mae gaddo? Yes. Yes, nes i gael hwnna. Gai hwn? Na. Wy, mae'n dau, dwi isio. Rhaid mae'n dau dwi isio. Ie, dwi'n gael 3. Dwi'n mynd i llafu rhan. Na. Noi. Dwi'n lwcus. Iawn, dwi'n mynd i... Gysio beth dwi'n mynd i wneud? Be? Dwi'n mynd i organisio hwn, ia. Iron sword ac... Ho. Oh. Dwi di organisio things, fi. Dwi'n mynd i wneud farm. Okay, bye. Ia, dwi'n farm yn gyntaf. O, dwi'n gael lot o bwyd. Diolch am y bwyd i gyd. Okay. So, na chdi. Can we 20 steak? Cael? Na. Oh my gosh, gyna Tamika 20 steg. 21. Iawn, dwi'n mynd i torri Anyone? Dwi'n mynd i torri hwnna i gyd I chdi gael seeds? Ia, i gael seeds a wedyn dwi'n mynd i wneud wheat farm. Wei, geith Dafod ffolio chdi efo wheat, efo pethau? Ia, da ni'n mynd i gael farm. Ia, Ti'n ffens gyntaf o. So, swn i chdi cod gael wood. Ia, os mae yna bwyd, ti eisiau fi adio hein? Gyda ni 64 na wan. Ia. Ia, mae 70 seeds yn enough, dwi'n meddwl. Ia, mae 70 seeds yn. Oh, awesome. Dwi'n mynd i ddal i fan'na, ond dwi'n gorau gael lot o dirt a pethau i mynd i fyny. Ti fel pych di? Iawn, da ni'n mynd i wneud farm bach rwan. O na, dwi eisiau wneud iron bucket yn dwi. Na. Na, paid o disgyn yna. O na, ti'n mynd i disgyn so badly. Yay. Na, na i just torri fy hun allan ffordd yma. Iawn. O, iawn ni. Ww, sbia? Gyda chdi torches? Oes. Na, paid o mynd... O. Sa'n bydd yma? Dwi eisiau gael un iron. Gynnach chdi iron. Na. O, na i wneud o wheat farm yma. Gyda fi'n 13 stone. Bydd yna ddigon. Na i just wneud y wheat farm yma. Na, dor o ffens. Na, o wheat farm diwna sti. Dor o torches yn tu ni, because mae na peth da. Mae gen.
Iawn, dwi'n mynd i plantio hwnna. Na'n just gada furnace ni ar. Mae yna dŵr y rownd os o... No! Nes i jumpio ar efo. Na, nes i. Iawn. Dwi'n mynd i wneud yn arall yma. Os gynna fi lot o seeds. Hello, it's me. I'm in California dreaming of the years I'm after be. When we were younger, everything. Cool di fan fi. Mae fan nhw'n cool. Dwi isio mwy o hwn. A wedyn gael ei pwysio hwnna. Dwi'n mynd i hynti am iron rwan. A wedyn dwi isio gadael hwnna. Hwnna fanau. Hwnna fanau. A wedyn dwi isio... Pobl, dwi'n mynd i hynti am mwy o iron rwan. Oh my god. I don't know what I'm doing. Dwi'n cael dros cyn i monsters a bethau mynd i fan. Dwi'n mynd i lawr i Ti eisiau fi ffixio hwn? Helpa fi mynd i lawr i fama. Ti eisiau fi... Teleportio. Ti eisiau mynd efo fi lawr i fama? Ia'n mynd efo fi? O, gyda ni just marw wedyn nawn ni. Ti eisiau... Dwi eisiau setio spawn points. Na, mynd i lawr efo fi i lle yna. Dwi eisiau setio Da ni'n mynd i gael lot o spawn iron. points Da ni'n mynd i gael lot o iron os da ni'n mynd i lawr yna. Ni di setio spawn points fi? Dim rwan. Tyd. Fi ys neud marw ddo. Na, jyst dos i lawr. Cos dwi eisiau helpu chdi. Gyna fi torches, so dos at fi. So da ni'n gorau mynd rwan, so ni'n weld chi yn fideo nesa, so... Fory. Tra.